Kahima Meliam hak si balang kalapun na ba dakajing ajing bet ki border district ki ailat ye kitu ki badundukan hayodu bakin seino ki marbam ki bapod kloi kum ki dokha jhur ba ki siar khnang ba ki te ki marbam ken om supod ei haki dukan ki jongki habakran bol mau par usiam kahima Meliam pa em aina manik siam ulai thu banan rupsan kumba laibu pradukan ki ladap ban sei hakani kasing ublei lai thu ru ba kahima kalasim khia ban pun khoj ya ka yo khnang bakin om don kinu ki jabo ki balang tili lani ki ban mi ka jingsma na kalian jongi ka dorbare jong hima malemi mila ajung tho iskabor district nomar ke babun ki nong songyo ki lawan ban karpat makin yo ban sei no ni ki mar put ki badan benang sakut ayo tena kalian jongi ru na kalian jongi ka hima pat ka jingi trelang bat ka jong kabor district hi te ngila petip ngila ayah pokot kubuar kini kisni beladap ki ngila petip kinu ki nong song yo badang sakut ki mar pot apo yo bakin phone ani kontak be yai officer jongi apo thanat ang tepo jong kai mamliam iba nong cloud di hadian kato ngiyo kum ban riu sangut ki brio ki balawan ai kerteng kiba wan ai kerteng kiba don kiba pentip sangi baki don kita ki marput di hadin bang ngila adep sim kerteng tena kalian ka dorbar ngila ai jing tip sha ki buat district baka don tam badon rupusan ngut kiba kwa ban sei no ki marput tena kalian jog himai adep ai jing tho ngila yo jing tho bro wa permission ban sei tu ki marput men season day tena kalian officer in charge jongi ila pentip shan ni dorbar ba umar kalian kinru sangot ki balawan sei ya kima hadu kini kisi dang tang lai prangon te kabashan jing ya kalong bai ki brio tu ki ba sa sha thai nong kandong umar kum kalong mentai kam de pulai lai luat na kalian ki don kami karpas curfew pass tena kalian jongi ke himaru ngin sampai yakini kisni dangi ngin hampan ajing kho di Jepur district ban pelak kanangi kini ki brio setang sisni ban yo mar sailon no yaki marput badan poyo di kumbakalong mentai na kaliang jongga por himai ngila senret yaki dawai ban penyap begini ki nang e poyo hat ada beli lah sisin dengan sedang biang kini kisi as nilai sini sedang biang mentah ya kata nilai penpejai officer charge mi antai haba benrap lang menteri ketanat platengka menteri MB Kharluki ulai thu ba menta ka hima kadang pen khre pat banyakren bat ki border district ban aila no yakiwe pat kidukan badang sa kum kidukan bu peleng so badru kidukan kutung khnang ba kinyo sailang no nakate kayo dengan doba ngila penkut yang ngila spray gini ki dawai haka absan trik kidan ki item hayo ki ba ngi don kam ni ki bolong mentang ngi shim begini ki list jogini ki benrup armot ki bro ki dom ki bar ki ba kham sniu ki ba klo ben sniu ti ki bon ba skri ba ki bar ki ba ngi don kam man ye krem bang ba di board district i dc jong ka iskasir ba in consider bang ngi ki nong shong yu bujui ko bolong mentang ki don ki kutung la dengan islam untuk ki kutung sniu nang ta ki pelan di kini di item ki baham wan ba hadin ki bangini la ya ban ya krem ba edc tindak leng jong sim ko dobat ti da pen pausya ya jing so brom ya i deputy commissioner jong iskasian ya ki ba ila sngap lang ya kai ka ba ka doba ka jong ngiru na leng doba ngi sokhia bhai ya jing ja jong khyang jing pang covid-19 tingi rabu ka jing roi ble trak na un pengkun do ini ki jing jing ni ka nam snu ma ka ba wan han ka ri kasi jong baka cukup par kali doba pokok jing lam jong yang buat sim ya sim bagi step kubun kalau ban spray gitu bai hak arf santri nang ta ban yu gini ki marap ki bagi gini marput ki bagi ki dong yu gidon de dang idon kam shu ko dong bang nang kren be di dc nang sutu baka kepor bolong tai ba so bentar kali jempang mla ban jang plat ting hab ban walk away ki ki bakam biang kenang bang ngiru ngini yo e ka batam hab ban jong ki nong yo bat ki bat ka koi ke ya no mi kham kon ska bang ni ko ya ka chukoi chikya de ya ka yo ha to bolong i kun khoi
di hari ni ki Arsenal sini ke bangun session mentah kalau ba ngene kran bagi DC kalau ba ngin pun kuit do yo ko bangun jum ku jo sisin Arsenal lai balai tu dengan ni kran lo ya ki SP jong ka fair service kram ba ndu ban ku ka kram bo yo ko long ka ba itna ken ni kam konsan ba ya ka ju ku cha sa jo ba ko ju pon ni da kentu ya ki kun ka hajar po ki ba meliam kinong shungyo bakin burom ya ka jeng tha jong sarkar nomor kumba kalau mentah kena gaji pangkalan sedang menutur sini ki area ke juga kalau ini sekunci nomba begini semua asam ladon tenggir musuki apa ki kun gajar po memilih bagian subah bagian burunti yang kena gaji mentah jong sarkar namun semua bah kena gaji pangkalan di kamsmi pada gila betul gaji mentah kalau nomor ini kemusuhan Nakaliang uosi ketenat kahima meliam uba es nong kalau ula kentui keneng yo khamtam kitrai dukan babu ikti kijai marbam bakin ai kijing lang bat kahima